Sabatigarali ntagete abo bisaba bere bara si studio ga tunyare kubamanya yaturara cyakano yo gukwano umuntu witonka gaiga konye bategerari obatebya yaningo abategerari nabakwanira imbiyamure karati yasinini mike ya ontagete kwane buya kwana ngobono Beatrice Nyaboke nkura nanda sole in fact ni murodi kana kuna kundilia mike yeye wacha tuende kwa mgeni mwingine tusalimie tafadhali Bwakire Kwa majina ni Patricia Nalianya. Nafanya kazi na kampuni ya Demula Credit. Nimetoka kule Kakamega headquarters na mimi nashughulika na mambo ya customer experience, public relations and branding. Na leo nimekuja hapa ili tuweze kusemezana Demula ni kina nani, tunafanya nini na ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuwanufaisha wanabiashara wa Kisii. Naam. Karibu sana Kisii. Asante. Ulisema Bwakire. Naam. Ukisema Bwakire tunasema Bwakire buya. Okay. Bono baba Nyaboke ntagete bono tocha sole. Aite bono yavere. Karibu sana. Bono sorry for that. Bono kora introduction na interview. Anti nkoro ku Beatrice Nyaboke. Engo korega sine kampuni ya Demula Credit. Etore obisitere Twin Towers 7th floor. Aiga somo chibusungu. Bono. Eto korega sio bwonchoreri yoko konya bwonchoreri ko gendereri byasara byabo. Totebi ngaso bwenge igoro ye kampani ya Demula nki. Demula ne kampani ekoruchi loni gochase abonchoreria kogenderia byasara byabo. Konya abonchoreria kogenderia byasara byabo. Bono. Ai mwachagete korua nini gocha totebi mugano mwenge igoro ya Demula. Nse koira na maegesi twachakirete twangete kuruchilo nichi goche sabonchoreria bakabake koena na chilono chibesa chinke pichi to koena na ne chiribuisano weikera 150,000 ya etwachakirete branch ere Kakamega ase weikera bonege tore chi branch emeronge ebere na isano ibere Emergency ya Kenya bonega. Yeah. As we are speaking. Okay. Lakini roots in Kakamega. No ndoto ya chakirete kuru. Ndoto ilianzia Kakamega. Ndoto ilianzia Malaba. Ndoto ilianzia Malaba pale 2017. Tuliona kulikuwa na wamama tu wanafanya biashara ya kuuza mboga, kuuza matunda pale barabarani na hawakuwa na mfadhili, hawakuwa na mtu ambaye anaweza wapea loans kwa sababu pale kwenye benki unapata masharti ni makali sana. Yes. Na lazima labda uko na bank account, uko umesave now. Unapata wanabiashara wadogo hawana huo uwezo. Sasa tukaanza kupea wamama ambao wako pale barabarani 1,100 na wanarudisha na interest ya 100. Na kidogo tukaanza kuwapea 3,000 as the highest amount. Okay. Na kwa sasa jinsi Beatrice ame-mention tunapeana ile pesa kidogo ni 5,000 na mwanabiashara ambaye anaweza nufaika na pesa yetu kiwango cha juu ni 1,150. Okay. Na tulianzia 1,000. Sasa ndoto ilianza pale Malaba boda na kwa sasa headquarters yetu iko Kakamega ambapo tulifungua branch yetu ya pili. Na jinsi ambavyo amesema kwa sasa tuko na branches 27 na bado tunaendelea kuweka mikakati kufungua branches mingi kote. Okay. Naam. Maybe nataka mtueleze kuhusu zile products ambazo mko nazo, then we come to mtu unahitaji nini ili kujiunga na nyinyi, how do you qualify for a loan from your organization. Okay. Yeah, some of the products ambazo mko nazo kama Demula Nyaboke. Okay, chi product togwate chi product isano. Eyeme ntanganie kurukunga sukuma wiki. Yeah. Sukuma wiki eye nige koira chinga kichie wiki emo. Kikwa iri uchibese ichi igogo chitwara se wiki emo maikoirani. Interest ya egere 10%. 10% interest. Yeah, ese wiki emo. Bono. For example, twakoire chiribu 10. Bono sukuma wiki eye okobanere se amatuko 7 omanye konyeirani. Bono 10% ya chiribu 10 igo koirani neribu emo. Igo koirani 11,000. Yeah. After 7 days. After 7 days. Yes. Ige targeted abantu ba ebyasare bike.
abakoreria bake na bera abugwate biasara ebinto biri obwate bono labda nestoki utete gochikuoi korende bono chiri bwikomi chiakoborire bona bogocha na ori emergency loan echiri bwikomi o irani nechi kwena matuko 7 bona all right product inde product inde nige koroku mko nini okoa mwezi okoa wiki 2 okonye tumika sechi wiki 2 okobanera sechi wiki 2 bona labda twakoire chiri bwechi 10 obere na chiro chese chiwiki 2 okorere gasi gosokoro bwonchori bwagese chiwiki 2 wone yokonyirani na 20% 20% es chiwiki 2 igone chiri bwibere okoirani nero ya wakorere bwonchori bwao chese chiwiki 2 ya koire faida yao wono konyirani asi chiwiki 2 bona eyende kwere product yende gekoro ku super mwezi yoko bane chibesesi ese kerengo kie chiwikinye uno mutinyo yomo okoira ninkenkese chiwikinye for example twakoire chiri bwechi 10 nigo kobera na chiro chis chiwikinye okoro bonchoreri bwao ase chiwikinye okoira ni chibesa nkenke ase chiwikinye for example wana twakoire chiri bwechi 10 ase wiki entangani nigo koirani chiri bwisato emiemo na 50 ese wiki ende nando irani chiri bwisato emiemo na 50 wikachi wiki chinye chaerire nigo konyora wirane interest yechi ya 26% bona so nayo kubagana chibese chiri bwente koirani ni 4 weeks oba no chi break down into 4 segments or say installments omanya ko akana every week koraga ni koira ni chibese chese kera lituko oise ko baga 3150 se kera lituko na bokonyoranga asa matuko 7 nigo bwente koira ni 525 shillings na bera bo bwonchorerio bobuago chibesa nabo konyora aseri tuko nonyorete faida urabike kando kwena na eloni yao kira lituko sama tuko 7 nigo konyoranga oise koira ni 525 shillings kira lituko wekera matuko 7 elire gokobekera nchibesa chiamo konyoro iraneti 3150 nigera koberera isi mono koira ni chibesa chiboigo nae kobwate chibesa okorera ubonchoreri bwao wekera matuka ya amatuko 7 elire nabo konyoranga cheichoire installment yemo nande okobera raisi nayo konya gokoro bonchoreri bwao tego kobera bokongu koira ni loan yeye gosego konya korete stock kogendera gokoro bonchoreri bwao bona china chi product chonsi mobwata ntobwate product ndetiko any other product sasa nyingine ni kwamba tuna ile inaitwa Soko Huru. Sasa tutakapoongelea hapo mbeleni ni jinsi gani, ni mtu gani ambaye anaweza kufaidika na loans zetu. Tutaelezea kwamba lazima ukuwe na jengo, lazima ukuwe na duka, ukuwe na mahali permanent ambapo tunaweza kuja tukupate. Lakini tulivyofanya research yetu katika soko, tukapata kuna wale wanabiashara ambao wanaendelea vizuri lakini hawana maduka. Hawa tunawafaidiaje? Tukakuja na product inaitwa Soko Huru kwa manufaa ya wale ambao hawana duka. Kuna ule mama anauza mitumba. Kuna ule mama ambaye ako kwa kibanda. Huyu mama hana jengo kuu lakini ana biashara inayoendelea. So tukakuja na hii loan product ambayo inaitwa Soko Huru kwa manufaa ya wanabiashara kama hawa. Na interest ya Soko Huru ni 30%. Naam, kwa mwezi. Kisha tuna product nyingine inaitwa Zawadi Loan. Zawadi Loan hii sasa ni kwa zawadi wale wateja wetu ambao wamekaa na sisi kwa muda mrefu. Unapochukua loan na sisi kwa miezi 6 mfululizo, kuna ile tuna reduce ile interest, tunapunguza. Alivyoeleza kwa wiki 4 utapata interest yetu ni 26%. Lakini ukikaa na sisi uchukue loan kwa miezi 6 na ulipe vizuri, tunakureducea to 20%. Sasa from 26 to 20 inaitwa Zawadi Loan. Tunakuzawadi wewe kama mteja wetu mwaminifu. Naam.
mwancho motegelike gasi studio turena ababisa kurua se company kurukunga Demula ababisa bakwenda na chilon gochia saba kuri bonchurire kurwa sichinsemo au mwancho motegelire nenye kwanyara wake biasara bya boost kwanyara gwekonya na kwegendereria kiuchumi. How does somebody become eligible kupokea loan na nataka mshikanishe na how do you register ili uweze kufaidi kulingana na maelezo yenu? Nianze na afisa wa branding. Naam. Pale kwa ni vipi mteja anavyoweza kuweza kunufaika na loans zetu. Moja ni lazima kuwe na biashara. Lazima uwe na biashara. Loans zetu ni biashara loans. Sasa lazima ukuwe na biashara ili uweze kunufaika na mikopo yetu. Ya pili ni lazima ukuwe na jengo la kudumu. Jengo la kudumu, a permanent structure kwa kimombo. Jengo la kudumu ambapo leo tukikuja tunatafuta KCFM iko wapi, tutaingia kwa jengo fulani na tutawapata pale. Yani erinda bateli banyare kuigunkelinga gwikotwara sa kororekana eduke kororekana. Onye ne eduke kororekana ga yagachire. Associate ebintu byao tali video kwanora kwa ira nandi kwa gwachikora ira nyomba. Mambi na gotogo chatonyorenga ekwanganyete toyo. Gwikotwara physical permanent structure. Okay. Kisha lazima ukue unakaa kwenye biashara hii. No, menyete, unaishi hapo, unakaa hapo. You are there. Yani ukifungua kila siku ni wewe, tunakuja tunakupata. Wewe ndio kwa biashara. Okay. Kama umeandika mtu, unajua inakuwa ngumu sana kuweza kunufaika na mikopo yetu. Kwa sababu tukikuja kuitisha ile mkopo, unajua ule mfanye kazi wako, hanaweza kosa kutusaidia. Kweli. Sasa wale ambao wanaweza kunufaika sana na loans zetu ni wale ambao wanakaa pale. Kisha katika pia jambo lingine ambalo tunaangalia kwa sana ni kwamba lazima ukue mumiliki mkuu wa biashara hiyo. You should be the owner of the business. Unajua unaweza kuwa na biashara na si yako. Unaweza kuwa na biashara na ni ya ndugu yako, ni ya mama yako, ni ya kaka yako. Lazima ukue mumiliki halisi wa hiyo biashara. Mwenyewe. Tukiangalia documentation, zile maybe permits ambazo unalipa na kila kitu peleka kwako. Jina ni lako, biashara ni yako. Ndio mwisho wa siku tunapofanya yale malipo tunajua kuhold wewe accountable. Naam. So apart from that's all that you need. That's all that we need. Biashara loans zetu we don't need collateral. Atu need it, lazima sijui tupe title deed ya shamba mahali tushikilie. Magari, logbook. Biashara yako ndio inasimamia mkopo huu. Ati labda uko na gari ulete tushike logbook, hapana. Biashara yako ndio inakusimamia, biashara yako ndio inakuwezesha kuchukua mkopo huu. So does that mean like kama nataka sasa kuchukua mkopo lazima muje munitembelee physically? Naam. Lazima muje one on one. Kwa mara ya kwanza lazima tukuje. Pale alimention ya kwamba loans zetu tumejaribu sana kuziwianisha na teknolojia. Loans zetu mingi tu ni kwa simu, na dial tu namba fulani kwenye simu na unapata loans zetu. Lakini kwa mara ya kwanza tunaposajili mteja lazima tumtembelee. Lazima tuhakikishe mjuane, biashara ni yako. Na alafu tufanye evaluation ya biashara, tuone biashara yako ni pesa ngapi. Na hiyo pia itakusaidia kwa kimombo tunaita credit score. Kukusaidia kujua ya kwamba utapata pesa ngapi. You've answered my next question. I wanted to ask like how do you determine limit ya mtu kuanza nayo kupokea loan? So lazima muangalie maybe stock yake. Tunaangalia stock yake. Naam. Eresanga bagusiye nteke nyaboke. Bona nibatara kwachi besechi ebintombire tokoligereria. Egentege tangani ekwaboreria ngambinto kibiganeirie. Egentege tangani goikotware ID. ID koeneki gentege tangani koeneki nga aino monto monene tali mwana ogokora biashara. Very good. Egya kabere ngoligitore permit. Tolige permit ye koeneki ebiashara ebine byao. Onye tobwatie permit ye nabora atwari gentoge koeneki nga
ebiasara nebiago na bera bene agreement ne landlord na bera bene obwate pay bill era serie tari yago erikire namba yago ne akarieta karensa buga kwene kinga ebiasara ebi nebiago okay ebi nabyo bintu bikoganirigwa alafu twacha twarigererie stock yawo wetera se stock ye nkorigereri tore twamanyanga ebiasara ebi obwonchoreri bwae nigo bore bwekerengo gete stock ye tokorigeri onye kere stock ya 100,000 etokonya a limit ya 50% ye biasara biri okay alafu onye kere ne eduke yokoni amabere ere tokonya 40% ye biasa ye chibesa chirioganetie bono 40% ye stock iri nerego kwe limit egento ego kekogere eduka bune chitwa chia 40% nesinge nchokonyoro ubonchereri weduke niko bwate faidenke buno mugati mono ibaotenga okwena ne faida labda chiringi sano chiringi 10 esukari ebe faida ya labda nyone meronge bere 15 wono limit yae niko tokonye kerengo gya 40% wono egento kende koganerigu apart from idea permit ko ento ekoro keringa biasara ebine byago pia nkorigeri tore M-Pesa statement eto korigeri M-Pesa statement ye metienyista M-Pesa statement ye yegentege tangane ko tokonya korigeri ne cash flow nkorigeri tore cash flow chibas chirichigo soa chigo soka koruabu nkomanya tore nga omonto oyo nkerengo yechibesa chingananga ki aranyare koirani ntokogani toko echibesa tokoira na mambi tonyore gwatwakanire chibesa chiri lakini tori ase biasara ebiasara byago biranire nse kiagera etwakwete limit otari konya etanyare ko beke biasara byago bikine ogende kerango kende watwakanire bya lakini twago overfunded in a way that biasara byago mbichiti kogenderera egwakwete gasyo kuira ni chibesa kurinde mbichiti gokonya ogenderere biasara byago ekerenga gitonga etotagete nga toira bonchoreri beito ba bosongo se area ya Kisi uchie kerengo kende gyokoimoke igoro bagende kerengo kende etora tokonya nenga abonchori baito bagende kerengo kende so cash flow ye ngoriga itorenga chibesa otoranyare okwa nkerengo kioranyare koirani otari go strain nkerengo kioranyare koirani oge onyare kogenderie biasara byago bigende kerengo keigo ndi sure libolindire abantu baganiti sana kubolia nande ngoliyigwole ekero wa failiri wakana kolengana buna moyiwana nete ngige go happen okay chi lone chichi wakano weekly mna twaire seire bono nobwate 7 days chuko irani chibeseji mbare bakogani bakana daily wikira ama tukari sabaga goika yatokana first installment yokorireki owakaniro nyekairete loan yechi wiki bere gose yechi wiki nye gosonye kairete ye wiki emo korireki okore loan yeri kera ikanga ama tukali aerire taranyara koirani loan ye egentege tanga nituko tebya bonchorori baito gose chi clients chitonga eresanga ki nanyore toboko ngubunga na iga gose na rolire goikera chitariki gete neto kanenga tinda isani besa chiri chionsi gose tinda isani besa chiganiri muna toiwana ine lakini goika ituko gete neto kanenga na akorireki na iraniri na iraniri on ese lugha yege songe totenga promise to pay promise to pay and you honor the promise you honor the promise yes one toko ende se account yago twarikanga omotejo yo igatebeta bwate mochanduri igana lakini o promise rigo pay gose o twaikira ni irenga na chikoira ni chibese ichi goikali tukogete okay yeah things like that go happen ibire bono okuna ku kogani togotakanga totwaro kuigwana naba onchorori baitonga onye to igwana netenga goikira itukogete netokanenga toraikirani ibuna to igwana nete twakere simi gose totebinga goikira itukogete tego tokana na kanwe chibesage lakini nimbwa togo semerianga goika
tariki gete netokane chibesa ichi chiakorire chiatokire na iranire. Okay. So that's the agreement we make na bonchoreri baito twakora ke twasuka guchimo. Okay. Yeah. Na nchire sana nchiro kohereza ebintu ebi bigwekana buya sana. Asante. Alafu na kyo register USS code nere mwakwana gaiga USSD. Okay, USSD code yeyu kero twachireri tukuritangania se biachara biago ngokorokereri tore mna ukumata code erenga *658 *55 hash. *658 *55 hash. Kurwa we pin nero konyora togotuma code togotuma kwa matabu nego sabe pin bibonsi bigokorekana komoro garia se kitororo twa moro kereri kurwa bungo chiare gokora kurwa bunero gochigokora ibintu bibie kitwa motarire litukoritanga ni twa register ibintu ibi twa moro kereri buna bwente gokora ndori gochikoirana nande ngatunye nande goichoria masakara gokora ki amasakara yeto konyaichori the first time goichori loan twakora the first loan wono kurwa bukera gochikoimoke loan ya kabere gentaraga nirgo kora no kumate USSD code yoka so at the field ritko ritanga nituko motarera ibina bye bintu konyara tokoeresa bateja baitonge loan yo koruigana okay wono chilo ni chiete chikobe chia bwango na bera tokane ngagwakanire loan yago gwente gwakana ni chiwikinye korende si chiwiki echisato gwaka kwanyorire chibesa gwakanire gwakorire nande noganete chibesa chitagekecho echire emergency loans oganete chibesa chitagekecho oende labdo imokie stock bona nabo gukora to guchinande kongya gutwakire siminga ninganete chibesa njimo kore kigoseni obisi inongocha labdo montakare gosenkero sakare gosenkyo goro yakoline ga nande ka change korobera ngani chibesa ganete one genta kore to borokereri nabakumate code area bamata code inabwate pin yae pin eri tomotomerete nabwate okubwa gokora kigugwo konye change ebe pin eri akora eri akoinyora bwangu correct how long ekerabatire how long ye loan ye kuira go chasesim nabeko mna 2 seconds I wish into abwato kubwo borokereri bono iga so it's instant kwa matire it's instant okay in a minute or a few seconds it's just instant. Hebu tueleze branches zenu kabla tufungulie simu tusikie wasikilizaji wanasemaje, alafu yote ambayo wata raise tutarudi after news tuwapatie dakika kidogo kwa sababu tulikula dakika zenu, alafu muweze kurespond na labda jambo ambalo tutakuwa tumesalia nalo muweze kulimaliza. Branches ambazo mko nazo? Kwa sasa tuko na branches katika upande wa Nyanza, tuko na branches upande wa Western na Rift Valley kwa sasa. So naweza taja tu tuko na branches Bungoma, Kakamega, Malaba, Busia, Kitale, Kapenguria, Moist Bridge, tuko na branches Tarbo, Eldoret tuko na branches 2, Eldoret 1, Eldoret 2, tuko na branch Kericho, tuko na branch Kapsabet, tuko na branch Sondu, tuko na branch Homa Bay, tuko na branch hapa Kisii, tuko na branch Kisumu, tuko na branch Oyugis, tuko na branch Mbita, tuko na branch ni wapi nimesahau, tuko na branch Tarbo, Kapsabet nimetaja, tuko na branch wapi kwingine Luo Nyanza, yote tuko na branch. Kumbe wewe ni mtu wa branding. Hizi vitu nazielewa tu zote. Alafu sasa zile contacts zenu pia mtatupatia wakati tutaenda kukamilisha show. Ndo mambo yatakuwa mazuri tena zaidi. Yes. Meyenga jomo kusikisa FM wanchomoteria babisa kurwa se company ya Demula no bari gaiga chita keji chatigere 12 sinyare ko bachinsa isato chabano mambya tunyora mangana maya senchira yobo ikiranuye chinsa isato igontagete tunyare go iguchisimi chaino wanchomoteri ibori kimobwate go chasabo bisaba igankyo taigu buyotagete bakoerese elinde kero twakurra mangana maya bairane na kubairaniria maboli ya iko sikubairaniria maboli ya iga eje masse ya mochina bajana chisimi 0706 18 18 22 ine namba ya bagaka namba ya bangina gere 0796988630 alafu namba ye message igere 0791 088922 ochakaneli tamu minchorimi elinde tunyari kugungana rali ali obwato koboli gocha sabo bisaba igantageta nando abo mwenge sana ibuliri soli ya directly korengana na mairaso tu arure gaiga alafu abo bisaba igamba kuranelie kurwabo nyare kwimukie loan bwano nyare wake biasara byae boost
na mambo yatakuwa mazuri zaidi. Halo Kisii FM. Halo Kisii Mijorimi. Bwakire Julia Chobero. Na renge kuburia kwa bisabuga. Na igo bere ire igoro yo mabakoria biashara mono na ubaka ebweroni. Nchenta gete guchaka rende nande mbwaka moyo ngana bonta gete nchake. Okay. Timbua biashara lakini nimbwata gete gete nchake. Okay, sawa yetu tumesikia tutakujibu. Halo Kisii FM. Halo Mijorimi. Nere. Negatia na babisabu ya more. Bia tole. Dickson Kamau anyoya kurwanyando Nyabuye City. Nje nare kuboliga. Yes. Nimbwate biashara byane baraka workshop uga wrong side chile. Ekere bare figure yechi batenga 26%. Igo ichiranero bara nyare ko reduce chibe no 20% ikia 26% wakati ameongea 26% chiko batinge bunantoa na biashara bali yabake haya. Bali ase kwende yabe grupu yabo. Ebago kobe chibesa sabantu bali rich man bali babwate biashara binene gotene aba keji okasi munandi. Nande aso kwera ne chibesa mbanyare ko reduce babeka even a month ekiagara to muntu na chake mapema nande onyore be biashara irimbiri ko bwata bwango. Okay. Alright, asante sana. Tutajibu hizo. Halo Kisii FM. Hello Kisii FM. Yameingia sijui wapi Kisii FM. Halo. Ayo marali Bwakire na wageni. Bwakire buyambi yole. Yembo ya nditanga kurwanya kori chaina. Jawara nale kuboriga bakwane igoro yo chituka na biashara binde bune bibande byabange na bakoneria. Ono nje no moni bwetu. No moni bwetugo. No moni bwetugo buna chomba ne chimbori. Ninyare ko gweroni ejo na ende na ibwata kwana tinyamira arago se branch nero. Okay. Ekikia nyamira gagira nelikegi. Ekikia branch nyamira ero ira nelikegi ma. Hello. Kwana Nyamira ngota tore bwangoiga nko igora tore branch korende koganeti bono iga nabo tugugwikera onye koganeti chibesa bono iga nabo tugugwikera ne branch nko igorwere bwangoiga. Right. Nyamira branch ngo chere very 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 soon. 0706181822 0796988630. Acha tusikiwa mama hapa Kisii FM. Halo. Ana tubakire nabageni agutuje. Bwakire buya. Kaunti ne yakeroka ruguraiga. Ale kuboriga. Yes. Neipingo karandi biashara. Nde mobile. Nenyale kanenyo loan. Ole mobile. Ya kabiri. Aboko nyara goche nimbo ate chinyomba meipi chokolentisha. Agwisenya gachite ninga timbo ate daitoti. Mbange elon. Ara buri bori ya gatatu ndwere ini. Mbabwate grace period ya karabako ile eloni yeye okoira ni nande ile ngabago chakira okoa na ende biashara yani wanapima kulingana na biashara ndio wanakuanzisha. Okay, I think ilintoirandelia kikinga kitogo chakara kiningoja tore still toirolere. Halo Kisii FM. Halo Kisii FM. Bwakire buya. Bwakire nabageni agore studio umarari. Mbia tole kabisa. Korumugwe ko chituka igoro. Ningo. Makonde Monica. Njeri swali ya nene. Yes. Ombwate tinga ya maguta. Tinga ya maguta. Lakini bono nyibete nyore mota. Inde kiara bolera bantu batete ibintu ya digital batagetimanga na maguta. Mbasire asoko nyore gento bunekyo. Okay. Biyama. Asante sana Kurumugweko. Acha nichukue simu karibu 2 ama 3. Halo Kisii FM. Kisii FM, halo. Amepotea. Kisii FM, halo. Bana Bwakire na magania. Bwakire buya. Sikana fanibu hoteli ndote ko polisi swali zega. Bata ya waironi bako ko 100,000 waka numutinyo mangi kwikini. Eraisa kutoka na jiba se jiba ngire ntuagire na barabumbaka numutinyo liyo gukoro sengwaka na kire kwiki bata 3,500. Ukini umutieni na isa kutoka na jiba se jibekera nyama naka 26% banga njere ngoro mutinyo.
elira li muromengane kengima I think into ali kwanera antu akwanera lingana erio era abe buya kora kane installment eri entangani oranya kana kurwa bwoto mai komanya nga chibese chigwikera tariki gete neto kane na akurire na ndo ikera nibo igonga gwikera chitariki ekyo neto kane gwakurire gwakana. Okay. Right, chiteka chatigirike kanisano chinyare ko chinsa isato chabono mambia aiga si studio mwacho motero cha tuchukue moja tusikie. Hello Kiss FM. Kiss FM alo? Yeah? Karibu sana Ogeto. Awali mai bacha bwake. Ekero muntata ataka de ping kibako moteke mai bacha kaba reketisa. Lekera tara akana pi. Etwiraniria keria ngaki. Ekera nyoriru gota kana gorengana ni jinga kirimo moigwanaine. Ekera ngete gwakana pirende and I hope that getigo chigwenda gotiga gwakana pi. Otakaneti otamete otateti gwakana gosota kaneti obwate mechando na ndo metenge mechando gwekera ituko gete neto kane na akorireki. Ira ni byose bibere. Neto kane. Neto kane na nyore chibese china kanire. Ninde no gosemeria ngakero gwachire gokore biasara na intu no bwonchoreri ole na intu no bwonchoreri tore igo kagerete to gotware kerenga gyo gotakanga ne chibese chiotete nga ochio yota mepi totete gochiakana korende na vera. I think that is why mo gotara physically tomanye nga yago toke biasara gokora nebi nande na kitogotebera nga ki etokane nga nayo rororo nande benga ebiasare ne structure ere permanent tari etogocha tonyoro anore tochie totamete wono kitora anyore nga toya se biashara etora atake ukuri nande gentongere totakwanera twateba nga ebintu mbire biganeri chinamba nchiro konyora mogotoa ntori gotwara guarantors korende ngotwara tore referees referees aba gotwa chinamba chiabo kero twanyorire nga toyo nabe kunyareka no muntu labda twamwete chibesa ko rubonchoreri obolire tayo tari gotoka sesimi usengo mwaka iratore simi nande tari gokora ki tari koiraneri simi ei twachire se biasara igasiegete tayo kurwabunga itoko muri kuru eto wakira chire faris chiri chai tomotenga twachire se mogaka twanyore mogaka takore tiki tayo se biasara twamwaka ire simi tari gotoka bueno chinambe chibagotoa eto mogotoa chinamba chiabairi ebe mu muromino muswati omino ebe mukago muswati omino mukao mu muromino ebe no moiri uri omanyete nga mugaka nasieke duka nagenda nabwato mochando gete nabwato murwaire omwana omurwareire ochiro obeira se wiki ngochari tukogete ekinagi ekerenga gyokora kiyo gotwara chinamba chiri ono kitora anyoreta yese biasara asiegete tari gotoka no togo konyora kurwabu na kurwabu no bagotate inga nyarebe igabwato mochando iga murigi tukogete na ende tinkagere tiko so monto bwate biasara na atake gota nkiura atamere kwa se biasara bya bwonchoreri ekiagera kwalete ronio omente biasara bya otari otame sasa niruhusu kwa sababu tuko na dakika mbili tu tunyara konyora mangana moja century ukirana to koirana nkwirana itora manga bantu ba politika na any other added information muratake kuru kuchasa bategerere mancho motegere tori nabo bisakuru se company ya Demula aika studio ngoja tore kerutwanya mangana moja century yo ikiranu chinsa sato chabona mambia Kiss FM chenkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier.
kuria school abande bari ska bale idol tiga bakore gento kiamana kira bakonye oyo kora mujenga akore oyo konero ni chingeni aoni ekira gento kira rete faide se vijana babura kamange no barega iga bakorera barabuna babaigwete chinse chinde nganko egubare chibesa bakonyera abana babo intuga iga ntua na kororekio serikali gakine intunjare guturigereri Kenya na yale yamesemekana mambo ya abduction tutakomesha. Wale ambao wanafanya mambo kama haya washikwe na wawekwe ndani. If Ruto refuses to respect and enforce Kenya's constitution and laws, he should resign. Kuna baadhi ya wazazi ambao hawalipi karo hata kidogo na wako mstari ya mbele kudai matokeo bora. Itoke wapi? Sinkima aya namangana maya Akisi FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere. Chideka ni biricha itani riguri chinse sato chabono mambio mwanchomo tegereri mangana maya sinchira yubwekera nukura Akisi FM eni gateri na kwaliganiri sinchira yubwenge. Mokonyi bumure wensi ya Kenya muski Profesa Kithure Kindiki nigo abakurire abamiriria be serikali buri bagenderete kwa mirire mirobirio oye serikali nikirengagyo kwirigiria gusiye kwa seria erieta uso bacira burane bu mwaka bw'ikiri 2025 Nsemo y'abamenyi kurwa itare igutoke wodi ya sensime ya kitutu cha Chenothe County ya Kisii nigo bagokiri gatambukiro cy'umujumba bo muski Jafeth Nyakundi kubarosiri uburaro bwa Jeremia bo gutoka se junction ya itare Nabarayibe kyumbike bari mu bici skuru cici secondary gucigurugia Kopet nigo babulije abanasiasa gutiga embwe yo kwena na marube yo kurika barimu imirimo ase emiyiga ao Nabaga bamenyi bense mo yanyachenge gutoke bodi ya Tabake bunge ya South Mugirange County ya Kisii nigo bari nekibako gokera mega yomo MC abo muske Jim Kenya nyago chake muruburi bo bagachibwe nyagitari sense mu yaburi tukorigoro Yamo na yanda mangu mwancho motegereri na koriganiri bone yanyora sinchira yubwikirano Umwancho motegereri bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa semesa ya mangana maya ime ya Kisii FM Aya na mangana maya Akisi FM na Purity Nyangweso Abarayibe kyumbe kyabari mu bici skuru cici secondary gucigurugia Kopet nigo babulije abanasiasa gutiga embwa yo kwana na marube yo kurika abari mu mirimo asimiyiga ao bako bagukwana nabarike mangana magia cinga kibekeranite somayiga yo mu bamatanga imebo macage barawe county ya Kisii abarayibe ba Kopet bakoragwa no muri kibwe kyumbe cy'urusagiro county ya Kisii ukurukwa Joseph Abincha nigo batebete buna okwana no komaruba yesinchire ngabune yo nigo gokoreta ogwanchirira gete cinga kyabande bakuganya gokorigwa ci interview na kwigirira bamanya konyara maruba yuko yo kurikwa mirimo nekyumbe kyo kurika bari mu gihe Teacher Service Commission TSC inkwane unigo yasire na komentwa chinguru no mokonyi bo mugachi w'ikyumbe kyo ya Kopet Rusagiro County ya Narok kukorwa Coach Robert. We want also to urge the government to stop this issue of issuing employment letters to teachers in political rallies. There is unfairness, there is hue and cry from everywhere. We want the TSC to be independent so that they employ teachers who deserve, and whoever finish early akuwe recruited mapema, so that we don't have people who finish 2023, 2024 having permanent and pensionable, while the person who finished in 2019, 2017 are still tamaking. Let us be fair, let's do fair to each one of us. Interviews ingo chakachire. There are so many interviews. We had an advert, Teacher Service Commission, Mbatangasa interviews. I know primary schools, or those who qualified, they are doing already interviews have rolled out. We want also, whatever applied in secondary schools, they get their due. During the interviews, we want those who have qualified to get their due. We don't want shortcuts. Abincha nigo bega kwanireta monchirire yararigwa se grade krikiganiria saborka bari getigo somero bwarimu anena siba mentero grade baganirie konyora sumurimo wesabo munege songo sagatu babuna amonchirire yutaganirie kugicha muri kwanyorete grade gia C+ guchegoro ekyo kemwanchirete kogenda C University. Proposal nere yare kurwewa na Teacher Service Commission amondo onde wens ojikokora course ya education na grade ya mathematics and English ya B- na minimum university entry grade to matere C+.
we want a C+ ye cut across, including mathematics and English. There is no reason omwana gote ajikokore course ya education lakini akine riwe sabu na English when the minimum university entry is C+. Tiakiri minimum na kirego kiagera abana bonse banyore opportunities yo gukora course muntu konyore C+ igona qualified kugenda university. Kisii FM enka yomugusi ni nsemo y'abamenyi kurwa itare igotoke wodi ya sensime ya kitutu cha Chenothe county ya Kisii nigo bago kiri gitambukiro cy'umujumba bo Mosque Japhet Nyakundi ko baroisiri ubararo wa Jeremia bagotoka si junction ya itare bakona nabarike mangana maya bamenyi abo nigo bago tebabuna asige kigitambi pari yinigo yabire tarigo eteka asbabiri bako bitererwa ko bikuburaro obwemete gintu kyaringe kwirani mago basombi ya sensime yo wikabano na bachite korosirwa uburaro obugia amano mujumba bo Mosque Japhet Nyakundi minyabu asenseme ya itare nigo bairanira ngambu ya gucyaso Mosque Nyakundi asoko barosira boige para ya itare kogenda gwika Nyakenogo initially pare yenda agayitekire ene ari umujumbe atoroseriri tangani twarorire uburabu bwo mujumbe witira se pare ya toroseri muroche ngerami inkare ayobora robombu arengo anemete yatu akabekire twaitira pare yemanyekarete nga itara cyari yari ya Jeremia nande koruguri ya Jeremia kani abana ba Jeremia bari gota babike mete ga igemete yarenge mata twagecha twarosye uburaro mpaka muda wano kwikire wikerega umwishimi wakire wakaraki akiri gutubekera itaracha y'ikisasa igori tangani ndamira ndi ngambu ya mono asega asia tokoreire manye arenge para ye county government lakini sauri twarera mono otororera mabera okorereki otoroseirie itaracha atabete tubwato mogoko tabe twatoroseirie para kimuranje ande tokoenda etundu bari na erensari twatambuka buye taracha buya abangi nabagaka na kimoroje batokwera nerio mwesimi wambu ya mono ekiagere bare yekonyeto chandete itori go eta yani na pigipigi nemete yakabekirwo ororo twamwera nerimbu ya mono sana igogenderete gotegerera mangana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi Purity Nyangweso nasorobotiro ndo mwancho motegereri abamenyi bensemo ya Nyachenge gotoka ime wodi ya Tabaka South Mugirange county ya Kisii nigo bari ne kibako gokera ni yemega yomo MC obo Mosque Jim Kenyanya ochaki mu ruburu baga kibunya gitari eschinseme cha buri tkurigoro eyibono yabirige kwa mite asigi kigetambe kago kwana nabarike mangana mayiha mo MC wodi ya Tabaka Mosque Jim Kenyanya nigatebete buno baga kibunya gitari ya Nyachenge ngati chira chiri abarire tabamenyi be wodi ya Tabaka una na chiko barentera ba inyagitari ya sensimi ya Nyachenge ibono ira chiko bakonya so kunyariro bugwenia ange Samali etanje no mheshimiwa Jim Kenyanya igondo mheshimiwa we ward ya Tabaka ase litukolia lero igero mogokona monene ekiagera tuachire ne contractor oyo chire kobeka enyagitari eyitu abere to kwana yabeire history ekiagera konyo esemia kemenge ya maega ekenyore keiga konyo anke bwate challenge cha amangana ye chinyagitari aiga abantu abange bakoenda sana gukoligia obogweni lakini kulingana na amagani ya abantu bekenyoreke ekero twali koligichikura no mugavana tukaigwana na ngantu babekere enyagitari aiga igese budget yo mwaka oyo inabeka chibesa ekyo chigo chaka kolegas kwagacha enyagitari ye gochakira litukolia lero gochimutwa bagokwana nabarike mangana maya abamenyi bensemi yo nigo bamwakirite ngambuya Mosque Kenyanya aseko bachakiri bagachibunya gitari ya Nyachenge gintu batebetekera chiko bakonya mono irinde gwikirobo koreri bobo chenwa sobwango na sinchira y'ubororo niwe gabamentete gwatababunu kuburwa enyagitari eschinsemi cyo Nyachenge nigo kwabiri guku bairira abange babo gutara asige kigetambe guche kuri yobo koreri bobo chenu igo tuli na magoko manene ase wodi ya Tabaka esenge nje mheshimiwa Jim Kenyanya ebintu biri arenga totebinga kiye campaign obo maana obikiraniri mheshimiwa toigule biya ekara twakororire gaiga Nyachenge muna twakuganiria matuka mange koruwa tabetingo todate role nyagitari dera kero na kororia na igubia na iria miwa chimu wakorege kone tutanya korora egekogera whatever system tonya robo rwari burange na inda abantu baito liko bagutire bitiro birigo chipaka nyamuye gose wapi banyora matibabu wange nsega igogenderete gotegerera mangana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi
tugo suka bosi mwancho mutegereri mukonyi bumurabwensi akenya muske professor Kithure Kindiki nigaba mochire bari bagendererete ko gikire mirubirio aho yeserikali kibaringete kwero siriri tabusi bo bacire bonene bu mwaka w'ikiri 2025 kako ni miye kaunti makweni ya Bwigoro muske Kindiki nigatebetabna ichiga tari chinga kicho gukora siasa ase kurinda buritia ba miriria be serikali ko yeserikali muske Ruto chinga kirinde genderere wikirania magenderero y'ingencho ayera konye gukininsi ya Kenya muske Kindiki nigatebetabna serikali nigera chikogenderera nemirubiri yayo yo kogorora chinsemo cyonse ya Kenya abatiri watana nensemi ndionsi asabana asabirite obo toereru. Hakuna sehemu inapaswa kubaki nyuma kwa sababu mwananchi wa Kenya mahali alipo ako na haki ya kupata huduma ya serikali. Mimi nawaomba tuendelee kukaa kwa umoja, tuheshimiane. Hii mambo mengine ya siasa tutafanya siasa wakati ikifika, na mambo ya demokrasia sio mambo ya uadui, sio mambo ya vita, ni mambo ya kawaida. Mwananchi anajichagulia kiongozi, mwenye anachaguliwa anashukuru Mungu, mwenye anakosa anashukuru Mungu, anangojea siku nyingine Mungu atamjalia apate siku nyingine. Kweli si kweli? Ni hivyo ama sio hivyo? Ama mungetaka tuvurugane? Tuharibu nchi yetu kwa vita na mambo ya kupigiana kelele? We have one country. Mungu alitupatia nchi ya Kenya sisi zote, na hakuna mtu aliandika barua kuzaliwa kama Mkenya. Kwa hivyo sisi tunajitahidi na hakuna sehemu ya Kenya itabaki nyuma. Kisii FM enka yomugusi nigogenderete kotegerera mangana magia na Purity Nyangweso gukorera mwancho mutegereri aba MCS county ya Nyamira nigobeso kirina kwe murunga niguru ya kiri bagote babuna tubanyagwa kono mishara ya basika kyangi mitinyi birobono aba MC abakoragwa no mukonyi bomunogeria sebunge ye county ya Nyamira oyibo igoromo MC bawadia kimera muske James Matinga nigoba etebiribna konyurwa gwa kono kwe mishara ya bamone serikali ya county ya Nyamira nigo kwairire barabo wetera makongo amange gento kyabarire gusinya gwikirani obokorere babo gucyasa bananchi asinchire wenerete nonyene county assembly itoga aba isimiwa mbaranyora musarobo December ngimamanya otibesa January yegire mbaranyora kibesa oroche na barabumba bwata abana batagere go ira school abakori emeremo we county assembly bono iga attendance ya chirense asengencho nonyene transport mbariko nyora to konyara gokora our oversight role erengi yake tutabwati kibesa to kogenda ko oversight omuntu obwate kibesa ayotabwati nambeyemo to konyara gwa attend chi meetings alia soko gambera amangana alia ya magendero so igekere bese burete nawonda tendenga naona magendero na bakwira na maega ati ango tenga naona matanga atoko twale problem asengenjo muna otakeire omurwairo abaire uja abana inji naye bakoborie para abana inji naye bakoborie school fees oroje none bungerero nonya machitayo so amachitayo asengenjo ntoranyora besa. And adopt the motion giving the reason why the assembly up to now is in dilemma, receives nothing and still is what muske Matinga nigoboigo ainegatibna anonyana bakuri mirimo be county ya Nyamira tibaranyora imeshara ya buginto kigendrete kore Mario bokoreri ya serikali ya county yo asibona buriti serikali ya county yinsi oburaiba yo mugavana amusinyaribo wechakone kibuna nkonyara bari imeshara ya bobuna ebonerete twanore complaints ase obise itoga kobuga mono ase abakori emeremo bali bataranyore mesara bali mu ICD baranyore mesara bande mbale baron contract chabo charire so mangana ibuna konya gocha omoiso ni ntwago tuomera muna representatives chia abantu bali batuchorete complaints chachire nga eubi ya ichoire asikire chiro neini gomanye tenga no nyambari bakoye sangiri na koyebeka igo bale asomo birori bwo kogenda ngora singe ubiye imbaranye sangiri buya singe no mbaraka nubesa so nino tutebye omugavana oyo ogotosaini kibesa cheito kadiga saini kibesa na ande chitomugo jari chitagere otomega na intutonyora assembly debates. Kisii FM enka yomugusi chidekani 15 ne mochetanire gori yachinse isato chabano mambyo mwancho motegereri nabonongo yakulira mangana maye sinchira yobwekirano chinsenye ngokoretera ndayande sinchira yobwenge reterane ngoro kwa Purity Nyangweso omwelio bwa mangana maye bunaletwa sole na Kisii FM enka yomugusi.
Munyagitingo minto umugusiga teba chaka bwangu tureti bwanchuka inkanika iyananka Kiss FM nero inka zomugusiga Omwencho mutegererio Kiss FM nigo tokugwakira ng'ambia asogo tokore station ya enchore y'omugusi. Kiss Radio bora kote nchini kitambaa, burudani zimurua zote wanazotupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia, wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Kiss FM Kiss FM sasa ni moto tena wakuote ambali. Kiss FM iyenero enka jomugusi. Tigango te yendu yani. Ntebi yango. Nkunyura chinga kinarenge inse. Insotete. Ndene chi stress chiane. Inkamana konyore message kuruwasi na mbengeni. Bune container nere kwa mete Mombasa ndakiri chishiringi chiri bwe 200 cyoka eruororo. Ugatoma? Inche ningo. Nkaliga chibesa ngatoma. Nako ewe namba ngango ikaroro. Nyake ngewe container. Inche nkamanyanga. Kikonyore container yu. Emechando yane yonsi ya elire. Ngire bosi bolione out tore gokia puna natuma chibesa iga enambe yiga blockiwa tinkweba tigango tebirero iga okonyora message buneywe eboringa nekene gosene mekora gose message gose gwakirwe simi otamanyeti gose link gosabe pin gose namba yawe yekebande gose ngagwabiro mubwi ase gosori otamanyeti akero botiri morioka gochia se namba ya SMS ya isato gosogende ase my Safaricom app gose ogende ase M-Pesa app oripotie mekore yuri morioka kayo mugusi goja omwancho mutegererio Kiss FM nigo tokugwakira ng'ambia asogo tokore station ya enchore y'omugusi. Kiss Radio bora kote nchini kitambaa, burudani zimurua zote wanazotupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia, wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Kiss FM Kiss FM sasa ni moto tena wakuote ambali. Kiss FM iyenero enka jomugusi. Kiss FM enka yomugusi. Right, mwacho motikira chabuto kira 200 igoro yechinsa sato chabona mambia magaja kanyora mangana magia senchira yobo ikranu yechinsa isato nere Purity Nyangweso nera kamanwa chinse chigachita ka tekete kurukita nkego cha sabo bisato bwateke gasi studio tunyare gukora chingambo cheito alafu tumenya kugendera ni Goso Friday being a Friday litwelezeriki 15 cy'umutinyu January mwaka 2025 aba bisato gasi studio barabwa nababisa ba e company gorokunga de mula bakwenda chironi guchasaba kuri bonchuria mwaboli amaboli abategereria banchwa na inde ntakete banyari kuraniri bwango gaiga tunyari gukora chinkwana cheito emambia yabono bije nkaje mugusikisi FM chedo Ronald Mayaka Brigadier aiga abobisa mubisa nyaboke pamoja no mubisonde gaiga abantu mbaboli ebinta kwanza na robot ringa ki umuntu natugete chiombe beka off muntu natugete chiombe ngaki nakimura moelon yakoro kunga Saraguto Saraguto gentonda mosemi nkiringa chiombe chiyoko tuka chiombe na kero kino buonchoreri lakini korendo buonchoreri bwe chiombe goikebe nga na mabera koni agenda igora kadu kabe kamabere onebe no buonchoreri bwa mabere oina batokomo atware duka abwato buonchoreri bwa mabere kurwabu na batoko abwate ne recording akira lituko nkonye akoni chilita gete kurwabu na batoko nyara koranga valuation ninga tibesa chinga nanga kitoramo it makes sense absolutely kuna mtu aliuliza akasema
mtu hajaanza biashara kabisa lakini anataka kuanza, mtamsaidia? Ana physical premise ya biashara zake ndio anaenda kuanza, mtampatia, mtamshauri vipi? Kama tunamshauri ya kwamba biashara, kisha sisi tutamsaidia ili aweze kuanzisha biashara kwanza. Kisha sisi tutatumia biashara yako nayo kuweza kumpea mkopo ili aweze kupanua hiyo biashara zaidi. So tunavyosema biashara loan zetu ni za mikopo yetu ni ya biashara, inamaanisha lazima biashara ikue. Lazima biashara ikue inaendelea. Angangane aanze, sisi tutamsaidia kupanua biashara na tutamsaidia kuendeleza, kwa sababu tuko na wateja ambao walianza kuchukua mkopo wa 1500. Walikuwa na biashara ndogo sana. Na kwa sasa wateja hao wanachukua mkopo mkubwa wa 1150. Manake wamepanuka miaka ilipoendelea kusonga. Sana imiza msikilizaji wewe ya kwamba anza polepole kwenye huko, na sisi tutatembea na wewe katika safari ya wewe kupanuka na kukuza biashara yako. Kuna msikilizaji alizungumza kuhusu interest rate, akasema 26% ni eti mtu akianza mwezi mpunguzia. What determines the interest rate? Ukiangalia interest rates zetu ambazo tumeweka ama like kwa hizo loans tofauti, basically zinaenda tuna market rates. Interest zetu haziko juu, ziko tu kiwango ambayo tumedhaminiwa na tumeruhusiwa na CBK. Na jinsi ambavyo tunasaidia wateja wetu, ukifanya ukichukua mikopo na sisi kwa muda fulani, nilieleza hapo awali miezi 6, tunavyoweza kusaidia ili uweze kukimu mambo ya interest, tunakupunguzia, tunakuzawadi na zawadi loans. Interest inapunguka kutoka 26 hadi 20%. Naam. Mtu anafanya biashara za kodi chigo okoni chigo shopele chimboli. Biashara yako kodi biashara bya yokoni. Akimoko mokonya. Onoite nabona era ndamosemi mnoitwa semi saranga chiombe chiakoni lyolinera ira kama tuge emo amabera igore duka yokoni amabera abuna liara akonyeke uikatwara sare physical ekiagero yokoni chiombo mete bagotali chuma mna rero ndaraja bari mambie nonyore gusenga ibagochi no chikoma nyororochi bono goikebenga nabwata kaduka no monjori bwe chiombegera tware duka ithene ng'ombe yanya nyobeke butari gosena mabera koni evo musubati narawo yokurugunga masi weekend gaboringa re biasara bya ene byo gotaratara agiago konyeka oyo gotaratara goikanga abe igabeira salia ekerengo kiumwaka oyomo oyo gotaratara ntokonyara komonyora etokane ngabona utari kurubosongo ikire menyingwa na into tuachire komurigeri bosonga list twanyorete ngano atwanyorete atenene bono konyara go communicate nere gosego ko manyango bunchuri bwae ngakibogendete rabasako bono go ikebenga na asel nambera benga open air ababa open air ebabwente ngababe babeira asalia omwaka oyomo ai karanstonya ni ababa konyora barete mna gari genero barete isko gari tokanenga obeira asali omwaka oyomo are shuanga asa na beiro mwako yo mogoikere wiki kiare nene noko oboenenga ebiasara ebiane bikonga chibesa chinga na igagoikere wiki yaire alright grace period narote bange grace period kinga na kimokurwa kero monta default rigosa atara ikirana kolengana una mwigwana nete etoko mwa 7 days 7 days okay kuna mama alisema kwamba kuna tingatinga ya mafuta but anataka ile ya mota. Mtamsaidiaje? Mnaweza mpatia mtu kama huyo loan? Anataka kuimprove. Sasa anunue tingatinga ya mota, sasa ya stima, ya kutumia stima. Awachane na ya mafuta. Tiangira nerierio. Yes. Omonchoriri muno ibwetinga. Nkwena natore chilone sabo onchoriri betinga. Lakini gente getanga nitokoliringa omonchoriri oyo nabwate chibando. Wikatu are chibande kiagera twatebanga etokoligereria stock valuation. Etinge stock valuation ora nyare konyekolera ne chibando nkoni are chibando sera bantu. Iko ikabe nkoni are ne chibando. Ikabe nkoni are ne chibando gosekenda abwensemo. Ekero meto bonchori bwetingo konye omotoriro ne chisiringi 10. Ka sigonye ne metoriro emia.
ine ribwaro sirituko nande nabera nyarekana nga gosie metorire emia serituko nabeko mabera sako wono kara bengango korale no bwonchori bw'ekibando kando amente n'ekiago sikibando nabeko nyatuacha kire ngora ngatoisa neringa chibesa onyore chibesa ara chikogoretinge. Kuna jamaa hapa anauliza, anasema wanapeana loan kwa biashara yoyote? Jamaa hapa anauliza hapa. From Keumbu. Wikebenga ni biashara vile legal, sio biashara yoyote. Legal business. Any legal business na watu kwenda ni biashara. Wikebe ni biashara byanchire nelichiko. Ono ntoko chikwenda no monto kwenda nenya sore. Okay, that makes a lot of sense for sure. Ndo chabanta bange sana kabako bagotebe bintu biri twiraniri already gaiga. Igoro ya terms and conditions. So toechi namba chesimi. Tupatie your contacts. Mtu akitaka kuwapigia simu ili muweze kuevaluate biashara zake, mudetermine loan ambayo mtampatia. Namba za simu ni? Namba ya simu ya customer care ni 07 46 0746. Yes. 4949. What? 0746 49 1111. 1111. Mara 4. Wancho motegera 0746 49 1111. Na hapa Kisii hiyo ni namba ya customer care. Hii ni customer care. Inashughulikia kila mtu. Okay. Lakini hapa kwa branch yetu ya Kisii anaweza piga nambari 07 81 4 mara 5 kisha 9. We 0781 44 44 49. Naam. We indeso ni ya Kisii branch. Naam. Ase nyaboka gotoka. Ngotoka. Inambe yeku kunga 0781 44 44 49. Naam. Ni namba ya OBC ya Kisii branch. Naam. Alafu na ile ya customer care tumesema ni 0746 49 1111. Naam. Okay. Kisha pale mtandaoni kwenye Facebook. Mko Facebook Naam. Kwenye Facebook watatupata at Demula 17. Demula 17. Naam. Pale Twitter pia ni Demula 17. Kisha LinkedIn tunapatikana na Demula. Kwenye TikTok ni Demula 17. Demula 17. Naam. Nishawaona hapa tayari. Naam. Let me like your page. Asante. Sasa tunakaribisha kila mmoja aliye na biashara, tutembee pamoja ili tuweze kupanua biashara zenu. Okay. Na muweze kujiendeleza na pia tuweze kukuza uchumi wetu. Demula is your reliable partner na tuko hapa kwa ajili ya wanabiashara wote. Na just to mention pale Migori na Nyamira tunafungua branches mwezi ujao. February we'll be having new branches pale Nyamira na Migori. Nyamira mtafungua branch mpya na pamoja na Migori. Naam. Tunapoendelea kupanua. Okay. Sasa tunawahimiza watu waendelee kukeep in touch, kuangalia pale kwenye socials zetu, pia unaweza piga nambari unatuelezea kwenye huko na kwa hakika utaweza kusaidika. Nimeona hata mko na website by the way. Naam. demula.co.ke. Yes. Ya ujumbe nyingi tu sana hapa, I will visit it later. Asante. Ndio tuone mambo yataendaje. Baba Nyaboke. Take tosemie gutugukora osemi in 1 minute. Sungumzia aba kuri biashara bagusi na nene igoro yobutumiki bwe chilone elinde gukini biashara byabo. Banta bange nachikuria lesinge babo eta chilone. And that is why they don't grow. Yeah. Basemi buno mutaram. Bonenda abasemia bonchoreri bo muchiyo gusi gosa bategeri benka yo mugusi Kisii FM nga tiga mbatwaro obwoba gokora obonchoreri gose ko imukichiloni gokora obonchoreria. Bono ko basemi gose ko ba advantages cha company yeto ya Demula besa nchiyo to koira in cash nyuma batarakora ki nyuma totaraba chibesa chiri onye registration fee igego korwa eko nacho chibesa chiri tokoba abantu abange bagutwara obwobe sengencho ya
bagusaba chibesa kwanza bagusaba chibesa chinyingo se fraud yabeire nyinga se biti siko gabu wana konyora umuntu guchikoenda gotenga ya mangana itinde itikonyaigu wana mba twaro obwoba gokoraki koimuki chiloni gokora obwonchoreria nande kero koimuki eloni imoki eloni eri obwate kenenga eloni engochire gonkonya gokoraki go komenta go se kogende kerengo kende so bonchoreri bwo bolia gokora tosa koimuki eloni ya igoro mono eriera chiko kobo omosigo koirani imoki eloni eri obwate oboenenga eloni ninde nekenanga ebiasara biane mbibwato kubobo gokoraki boko koirani eloni nande tosa koimuki eloni ochigokoreri egente kengao muno mongina nara bwote banga iga okoraki iga atete chibesa chieloni enda chigokoraki achikogore mota wona chibesa buna chireise koimuki nande chisoe koboka enda ko atete ngende nda kori kwente nda ngende nda kanefi wona gochikonyo nande chibesa chinga achigokora nande agendere gokora netingeli ayanyore chibesa gore mota mpaka ichikomobera ako wona idea eli abwate mpaka ichigokora ki ego chigoko kunyikirani wono kikoimugiri chibesa chieloni ikeranie kerengo kerikia gokwabwate gosenyu motare imuki eloni tware kerenga ngerenga kimbwate ntete gochigokorera chibesa ichi to basa koimukelo ngoko boigwete nga chibesa ngoena nuchirase ikaransense ligeli biasara biri bya uligeli ngaki ebiasara bibiane kere wiki ya rero konyoranga timbwate besa ngo chigokora kikoimukie stock yesukari naro lirenga ese duke yane abateja bane ibo bakoganie sukari ya yekerengo kinganaiga nechibesa chiande miri kora imukie eloni yogenda omente sukari nore nekenenga chibesa ichingo chichire koirana nande ngo chiore goikiranio kugani kwa bateja bao wona ikaransanse nyumotare imuki chibesa chieloni manyankirenga kiotete gokorera chibesa ichu nande geikirani boigo right we ujumbe mzito sana ujumbe wa mwisho ofisa wetu wa branding. Na naweza himiza tu wana biashara ya kwamba tusiogope kuchukua mikopo. Kwa hakika mikopo wengi wanaiangalia kama mzigo, lakini ukitumia mkopo huo kwa njia mzuri itaweza kukunufaisha. Jinsi ambavyo Beatrice amesema, chukua mkopo na ufanyie lile jambo ambalo ulitaka kufanyia. Wateja wetu wengi wanapata ugumu kulipa mikopo kwa sababu wana divert ile pesa. Wanafanyia mambo ambayo hawakukuwa wamesema watafanyia. Sasa tukitumia mikopo vizuri, kwa hakika itatusaidia sisi wote kama wanabiashara kuweza kugrow na kuweza kupanua biashara zetu. Na pia kuwahimiza tu, lazima pia tukue na budget. As a business person unafanya ile budget na unajipanga, unakuwa na bookkeeping, unajua venye una manage hiyo debt yako. Ukielezewa installment yako, kama huwa tunafanya kukumbusha wateja wetu siku yao ya kulipa mkopo. Lakini kama mteja mzuri ukiweza kunakili mahali uweze kujikumbusha, kwa hakika utakuwa na ile discipline ya kulipa mkopo huo. Sasa mkopo ni kitu ya kunufaisha kila mmoja, na mkopo ni ya kutusaidia tuweze kujijenga na ukiutumia mkopo huo vizuri. Sasa sisi kama Demola huwa tunapea wateja wetu maarifa pia ya kutumia mikopo. Hatukupei tu pesa na tunakuacha pale. Tunakuhimiza ni jinsi gani pesa hii itakusaidia na ni jinsi gani unavyoweza kujiendeleza. Na pia pale kwa loan limits pia tunahimiza wateja wetu. Unaweza kuja unataka 50,000 na tunavyoangalia biashara yako utangangana sana kulipa 50,000. Tutakuhimiza, tutakwambia biashara yako anza na 10,000 kisha utagrow pole pole. Na kwa hakika wateja wetu wengi tumebaki nao, tumewaretain. Kama mwaka jana pale kwa collection collect 96% as a company. Meaning pesa ambayo ilibaki nje ama pesa ambayo ilienda kwa default, it's only 4%. And as a company tunaona kwamba hilo ni jambo nzuri, na inamaanisha wateja wetu ni wazuri. Na wateja wetu loans zetu zinawasaidia kujiendeleza. Naam. So tunashukuru sana kwa sababu ya kipindi kizuri ambacho tumekuwa nacho. Asante pia. We shall have such talks, I believe, going forward. Ili tuweze kuwahimiza wafanya biashara wetu. Kuna ujumbe hapa lazima tu nisome. Huyu jamaa anaitwa Rumba Kevin, anasema hivi:
Wageni wameelimisha vizuri sana. Kongole. Asante. That's a good listener by the way. Yeah. Na amefurahishwa jinsi ambavyo mnamuarokereria abantu gaiga otebirenga mwaeresire buya sana, yani igaigwa alisikia kila kitu na kuelewa. Asante. So tunashukuru sana, wish you all the best. Thank you so much. Let's keep it in Kayomogusi Kisi FM as we advise our people. Yes. Yeah, na baka niria maya ning change office by the way. Karibu sana. I'll take your nambe ye mwanyenga ne yao ni nyenyole nintare service inalia ndaranga na kimoko ebintu byeno. Asante. Na baka niria maya, have a wonderful day. Good day too. All right. Mwancho motele bana baba bisakurwa se company ya Demula ngocha ndeke ka se studio steka chitari chinyinge mnyara ko begora isimike ka tunyara ko kwana ego so Friday chendo kerona admaya ka brigadier agasonga kalia koruo bosaragenya ramba ekwatato moja bururu abana bayabura kutata wasamba tebe yo ekwatato moja bururu abana bayabura kutata wasamba tebe yo tigango te yendu yani ntebi yango nkinse inso tete ndene chi stress chiane inkamana konyore message kuruwa sina mbengeni bune container nere kwa mete Mombasa ndakire chishiringi chiri bwe 200 chioka eruororo ugatoma incheningo nkaliga chibesa ngatuma nako ewe namba ngango ikaroro nyake ngewe container inchenkamanyanga kikonyore container eyu emechando yane yonsi ya elire ngire bosiborione out torehe gokia buna natuma chibesa iga enambe yiga blockiwa tinkweba tigango tebirero iga